stand to support the cut motion and oppose the demand of ground move today. Demand number 27, official language. Speaker sir, official language जे उलयता आसतना गव्हर्मेंटा एक हाडपा सोदता की एक लॉंग पेंडींग डिमांड आहा, एक इनजस्टीस जालो आहा आमचे कोंकणीक. आमची जेन्ना रेकॉग्निशन ऑफ ऑफिशियल लँग्वेज जाल्ली तेन्ना रोमी कोंकणीक मान दिलो ना आनी ते रोमी स्क्रिप्टीकूय मान दिलो ना. एक व्हडली इनजस्टीस जाल्ली आहा आख्खे गोंय उलयता. स्पिकर सर पयलीं अंडरस्टँड सांगूंक सोदता हांव एगेन्स्ट ना देवनागरी स्क्रिप्टाचेर, पूण जे स्टेटस देवनागरी मेळटा तेच स्टेटस रोमीकूय मेळपाक जाय. स्पिकर सर कोंकणीक आमी आवय म्हणटाय वा माई म्हणटाय, दोनी एकूच जाल्यार स्टेटसूय तांकां दोनी मेळपाक जाय. उगडास येता म्हाका स्पिकर सर जेन्ना 1986 तेजे भाशेन असेंब्ली चलताली ओल्ड सेक्रेटरेटान आनी अशें कोन्न वयर बसून भुरगे हाडले, स्टुडंट्स हाडले आनी ते दिसा आमचे पेपॅच्युअल सारके स्कुलाचे भुरगे येयले, तितून हांवूय हाडलो. जेन्ना असेंब्ली चलता थिंगा कॉलेजीचे भुरगे हाडले. मदें कॉलेजी भुरगे उठले आनी बोवाळ मारपाक लागले, आमकां कोंकणी जाय पॅम्पलेट बी उडोवपाक लागले. ते सायडीनी आमी हाडले तेन्ना आमकांय उमेद आयली कित्याक कोंकणी पासात गोंयचे पासात भुरगीं जोगतात म्हणून. तेजे भायर जायतें एज्युटेशन जालीं, जायत मुवमेंट जाले, जायत मिटींगूय जाल्यो, जायत मनीसूय मोरानूय गेले एक कोंकणी लागून. आनी इतलो प्रेशर घालून गव्हर्मेंटाक फोर्स केलो एक एक्ट हाडपाक. आनी जेन्ना गोवा डामान एंड दी ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट पास जालो इन फेब्रुवारी 1987, 3 months बिफोर गोवा इटेन स्टेटहूड, आनी कोंकणी रेकॉग्नायज जाली. पूण जे एक्टांत कोंकणी देवनागरी स्क्रिप्ट तीच रेकॉग्नायज जाली तेन्ना कोंकणी रोमी उलयताय गोंय बरयताय तांकां जायते स्वासघात जालो. स्पिकर सर हेजे जायते स्टडी जाल्ली आहा, रिसर्च जाल्ली आहा. रिसंटली एकलो रायटर एकाडेमीक रिसर्चर जेसन कीट फेर्नांडीसान एक रिसंटली एक बूक पब्लिश केला, सिटीजनशीप इज अ कास्ट पॉलिटी, रिलीजन, लँग्वेज एंड बिलॉंगींग इन गोवा, पब्लिश बाय ओरियंट ब्लॅक स्वन इन 2020. सो तेणें तेगे स्टार्टिंगाक म्हणलो आहा जी कोंकणी रोमी स्क्रिप्टां जी देवनागरी मेळटा तितलो स्टेटसूय मेळपाक जाय. तेजे भाशेन स्पिकर सर मराठी जावं कोंकणी रायटर फॉर्मर स्पिकर हिंगा लेट विष्णू वाघानी रोमी कोंकणीचो वॅल्यू अंडरस्टँड जाल्लो आहा आनी ताणें डिमांडूय केल्लें स्कुलांनी फंड दिवचो म्हणून रोमी कोंकणी शिकोवपाक. स्पिकर सर कोंकणी स्क्रिप्ट जर तर गोंय दिली स्टेटस दिलो जाल्यार जे आमचे मदें कितले इश्यूज आसात सोसायटी मदेंय ते इश्यूज सगळे सॉल्व जातले. स्पिकर सर ह्या दिसान जायत फावट आमकां आयकोंकूय येता कोंकणी डेंजरां आहा. कोंकणी डेंजरां आहा कित्याक जी पॉप्युलर आमी उलयताय आमी बरयताय ती सफोकेट जातात, ताका ती आजून केलो ना म्हणून. स्पिकर सर एस्टॅब्लिशमेंट ऑफ तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा आनी डालगडा कोंकणी अकॅडमी ह्यो दोनूय अकॅडमी स्टेट फंड दिता, तांकां पयशे दिता. पूण तांकां पयशे दिता म्हणजे रोमी स्क्रिप्टी जस्टीस जायनाय त्यो. स्पिकर सर जेन्ना हांवें क्वेश्चन घायल्लें 16 जुलय क्वेश्चन नंबर 11A तेजे भाशेन हांवें एक प्रायवेट रेजोल्युशनूय मूव केल्लें, मागीर ते भितर घेवंकूय ना, डिजेल आवट केलें. आयज डिमांडाचेर ते उलोवपा पडलें म्हाका ऑफिशियल लँग्वेजाचेर. स्पिकर सर आतां आमी सेशन चलता ह्या दिसांनी तेजे भाशेन ग्रामसभाय जाताय ओके गोंय. कितल्योच पंचायतांनी ग्रामसभा रेजोल्युशन घेयलें टू सपोर्ट डिमांड एंड मेकिंग asking for safeguard of Romi Konkani script under the provision of Article 29(1) and Article 350B of the Constitution of India. Speaker, so this provision कित म्हणटाय? Article 29(1) of the Indian Constitution states any section of the citizen residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own have the right to conserve the same. Speaker, sir, Article 350B provides for the Special Officer for Linguistic Minorities
who is known as the Commissioner for Linguistic Minorities in India, to investigate all the matters related to the safeguard provided for the linguistic minorities in India under the Constitution and reporting to the President. Article 345 asks each state to legally adopt one or more language spoken in their state along with Hindi as their official language. Speaker, तीनूय provision चल जाल्यार 345 म्हणटा you can have one or more language adopted as an official language. Article 29(1) grant protection to language and script. Article 350B provide for a commission to protect these rights. Speaker, sir, me एक answer question on 48 sub question about contradiction of Official Language Act of favoring only one script against provision of Article 29(1) state that Article 29(1) maka answer mallo of the Constitution of India provides protection to certain section of citizens residing in the territory of India or any part thereof to conserve a distinct language, script or culture. However, the Goa Official Language Act 1987 provides to adopt Konkani language, means Konkani language in Devanagari script is the official language for all official purposes of Goa. The said act was enacted in pursuance of Article 345 of the Constitution of India. Both Article 29(1) and Article 345 of the Constitution are on separate footing, therefore does not contradict the provision of Goa Official Language Act 1987. But Speaker, sir, what is that footing and how does it not contradict? The interpretation केलं Konkani language means Konkani language in Devanagari script is wrong. And Och, interpretation आमकां Roman scriptak माल पडला. Speaker, sir, जेन्ना तें एज्युटेशन चलतालें तेन्ना जायतो लोक त्या एज्युटेशनाक पार्ट घेतलो. जरी तो तेन्ना सांगलोलें कोंकणी देवनागरी म्हणून जाल्यार म्हाका दिसता तें एज्युकेशन मुखार वचनासलें आनी जायतो लोक तेका पार्टूय घेयनासलो. स्पीकर, सर, आतां लोकांचो डिमांडूय आहा. The issue to be placed before the National Commission for Religious and Linguistic Minorities of Government of India. The Commission, CNRLM, has visited Goa in May 2006, as mentioned in the report. But it is observed that Minority Commission, no such commission at present. However, the answer government favors setting up such a commission. Today, the commission is not set up, so I demand that this commission should be set up. Speaker, sir, तेज भाशेन advisory board of official language implementation formed under Official Language Act. तो 5 वर्सांनी तो board जालो ना. Speaker, sir, in September 2008, this advisory board of the Official Language Cell of Goa, Government of Goa, resolved to support the use of Konkani in Roman script in government offices, which has not been implemented. This advisory board at the time recommended that Konkani in Roman script be used for communication purpose and government employees may submit application, appeals or representation and receive orders or notice in Roman script. Why this recommendation of the advisory board of official language cell not implemented in the state of Goa? Speaker, sir, I demand that the Official Language Act of 1987 be amended to include Romi Konkani. Speaker, sir, official language उलयता आसतना appointment of President of Goa Konkani Academy. म्हाका LUQ number 86 reply मेळ्ळो आयज. President of GKA has resigned on 3rd January 2024. Till date, no chairman has been appointed. This shows the lack of interest by government in promoting language and literature. Speaker, sir, Goa State Advisory Board Official Language implementation to be set up immediately, giving adequate representation to Konkani Romi as well. Speaker, sir, demand number 2. तेजे उलयता आसतना गोवा निवास बॉम्बे जायतो लोक आमचो गोंय बॉम्बे वयता. बॉम्बे जेन्ना तांकां एकोमोडेशनाचे प्रॉब्लमूय जाता. जेन्ना आतां 5 वर्सां जालीं, मोर दॅन 5 years हे गोवा निवास अजून कंप्लीट जालो ना. आतां 42 crores एका अनावन्स केलां बजेटाक.
पूण अजून PWD नको केन्ना स्टार्ट जातलें म्हाका तें बेगीनच कंप्लीट जावचें आनी एकोमोडेशन आमच्या गोंयकारांक मेळचें म्हणून थँक्यू. तुम्ही पळयतात GNH. पंचमृता फोर्टिफाइड राइस, जिसका पीला दाना है संपूर्ण पोषण और स्वस्थ जीवन की पहचान. अब घर घर में पंचमृता.